Election Commission of India in November ni thum khan Gujarat in thlan hun tura puanga atuk November ni li a Aam Aadmi Party in an party chief ministerial candidate tur an puang zui ve ngal Punjab an lo ti tawngin Aam Aadmi Party hian Gujarat mi puite hnena chief ministerial candidate atana han mi du thlang turin nan ti a thlan thei hun chung November ni thum thlengin mi noi som paruk velin message mangin an mi du zong hming hrang hrang an thon ni in Party National Convener Arvind Kejriwal an nasoi chung message thon tu noi som paruk vel zinga za som sari pathum vel zet chuan isudan Gadvi an thlang ni in Arvind Kejriwal hian asoya ti chuan November ni li khan isudan Gadvi chu Gujarat Aam Aadmi Party chief ministerial candidate atana puan nanita ni Election Commission thu chuak angin Gujarat in thlan hi tho hnia nei tur ni in December ni khata tho khatna le December ni nga a tho ni na nei ani anga December ni riata result puan ani ang he hun tlem te chung hian engtiangin nge thil line herze lang ti le Aam Aadmi Party hian chief ministerial candidate nei hi engtiangin nge an that puyang ti soithiam mai thei alani lova BJP ne na anin beina alakal tluang zel Aam Aadmi Party in Gujarat chief ministerial candidate an puan isudan Gadvi hi kumsom limi ni in lo nei tu chung kwa tanga seilian other backward class OBC zinga chikhat ani a TV channel hrang hranga hna thokin so hlo tling le ngai ven hlo tak tak abuat sai thrina abikin lo nei tu tele thingtlang mi te tan sarkar awe tu le norkal tu poimo takalo ni to thin chutianga ro rel na dik du tu le ramma son na du tu mi tho hlok tak chu ani ti Arvind Kejriwal na hriatin ni kumsang ni somni pakhat khan Aam Aadmi Party zoma politics khel turin a soma party dang atang po in somna adong nual ni a hriatani chutianga party dang sang sang atanga somna adong chungchuan Aam Aadmi Party Gujarata bultan chhotur chu atelna oma angaya wangin ahna kalsanin nikum jun thla khan azom ta ani Gujarat Aam Aadmi Party chief ministerial candidate tur puanna hun hi state party chief Gopal Italia an kai hruain isudana chanchin tunma TV show kal tlanga mi hnuai hnung le ngai ven hlot lo te ta na halo awna sat thin zia le sarkar khalngil konga thei top chhuat thin ani zia te soya state party chief le party chief ministerial candidate te inkara hian in thik na le in it sik na awm lo tura be sei ani Arvind Kejriwal an isudan Gadvi chief ministerial candidate a puan rual hian isudan hian mi pui zinga thu anu le anu pui te lam panin anu hne na trangin mal som na hala a chumi hnuwa thu soya isudan Gadvi hian amatan le an chung kotan ni mai lova Gujarat mi pui zong zong ta na ma son na adu awanga mani hna kalsana Arvind Kejriwal a som na chang ani thu soin engdin huna po ding se Gujarat mi pui te ma son na tura abe zel tur thu asoya Arvind Kejriwal hne na le chief ministerial candidate ta na ama thlang tu mi pui te hne na lom thu asoi bok hetia Aam Aadmi Party in Gujarat an party chief ministerial candidate tur an puan mek lai le Arvind Kejriwal le Bhagwan man te Gujarat han cham mek lai hian November ni li avek Delhi Election Commission in Municipal Corporation of Delhi MCD in thlan nei hun tura puanga Gujarat Assembly in thlan tho khatna le tho ni na December ni khat le December ni nga inkara tak December ni li a MCD election hi nei ani ang hetianga Gujarat in thlan lai khera MCD in thlan huai hotani tur hi BJP in Aam Aadmi Party hruai tu te in dailo lai le an buai lai an thlang ni a ngai bel thein na oma Prime Minister Narendra Modi an Gujarat avil deuh chot lain Union Home Minister Amit Shah an Delhi MCD in thlan campaign hi a uap don ni in nalang thung MCD a hian a zonin kumsom panga chung zet BJP an sarkar to a kumin April thla khan MCD sarkar trama to pa in thlan na nei ngal ani be sei ani lain BJP lam hian Delhi Municipal Corporation pathum South Delhi Municipal Corporation North Delhi Municipal Corporation le East Delhi Municipal Corporation te asang sanga omlova suifin ani na tur dan thar siamin parliament na an phara Lok Sabha le Rajya Sabha ina pompui hnu in tuna chon corporation pakhata omkhom vekin wat omzat po
zahni somsari pahni atangin zahni somnga ti niamani a BJP hian sarkar na siam le nge yan tumru hle Gujarat campaign na Arvind Kejriwal buai lai le ain dailo lai ya Delhi ya MCD in thlan huai hotani tur hi Aam Aadmi Party nan hupur hle tura ngai ani lain Arvind Kejriwal Gujarat cham lai November ni lia election commission in MCD in thlan nei hun tur apuan zo rual chia hian Kejriwal minister pakhat Gopal Raya hovin MLA engemozat le party shwai tu 10 press conference kovin MCD in thlanan nga hlel to zia han puanga chuan thil nga hlel chu Delhi mi puite po inan nga hlel ve tho thu le in thlan ni tur puana ni ta chu lom om an ti thu an soi tin Arvina po in Gujarat in thlan lai vela MCD in thlan nei ani tur thu hi ama tanga lo hrelokin Gujarata kal lo changin MCD in thlan tur lam hoi hian che chuana le BJP phormual pho na hanei thina October ni somni pasari khan Kejriwal hian MCD bolhlo check khol na mun pakhat lo in bolhlo song bol konga BJP MCD hlo chamzia chanchin bumi te ma a hai langa tuntrum MCD in thlan hi bolhlo chungchang le khopui then thiang hlim chungchang be chana nei ani tur thu a sei tin ama Kejriwal man lo chang po in a deputy Manish Sisodia le party leader dang sang-sangin MCD election campaign hi omze nei takin an kai suaya khopui von fai le then thiang hlim konga BJP hlo chamzia pholangin sarkar na siam ngei tumin an tang na sa hle hetia Delhi le Gujarat lama na sataka Aam Aadmi Party le BJP hanin be mek lai hian October ni somthum cholni tlaya Gujarata le pakhat ke akalna na do chu mipuin zo chimin miza somnga vel lai an thi a adang tam takin hlia mantuar bok he thil thlen lai hi Prime Minister Narendra Modi sarkar program poimo manga Gujarata cham lai tak ni in media sang le social media a leichim hian soya hlo a Gujarat State Sarkar BJP Sarkar le thil thlen na mun khopui municipal sarkarin dem man hlo na sa hle cholni tlaya thil thleng ani a atuk thotan ni lengin TV channel sang-sanga he leichim chanchin hi live apek chua ni in ramchung chanchin thar lian ber ani zui nga la chuti lai tak chuan thole ni November ni khata mi buma ansum tam tham tak ei sak thin tu chutianga ti thina wanga zel tang mek Sukesh Chandra Sekharan Delhi Lieutenant Governor VK Saxena ne na le khathon media darin TV channel sang-sangin an chuangal chuaya chule kha chuan mi bum thiam ming thang Chandra Sekhar hian Arvind Kejriwal minister tuna enforcement directorate in judicial custody an shen mek Satyendra Jain nen hian sanghi sompanga tanga anin hriat to thu le Satyendra Jain hian voi engemozat zel aron tlo thu aziaka sanghi sompakua Satyendra Jain hian prison department changtu minister ani na mang tangka in him taka zela tan theina na thlatin cheng vai bel chehni pezel thin turin na ti ni in Sukesh Chandra Sekhar hian naziak bok tin Sukesh hian Aam Aadmi Party in India chimlam biala party shwai tuni na poimo tak pek an tiama wanga cheng vai bel che somnga lai Aam Aadmi Party ta na tho thu le Aam Aadmi Party hian Rajya Sabha seat te po an tiam thu aziaka Aam Aadmi Party chu summan mu theina turani don chuan ti hre nei lem lo le mi tu po lom lut mai thei anga a chua baka chutianga chunga diklo taka ti a diklo taka asum manei saka wang chuan an mani chui chiang an chunga action la ka ni theina na ma la turin Delhi Lieutenant Governor VK Saxena hi ange nani ti chuan chu minia tang chuan National News sang-sanga Gujarata chiat na thleng chanchinin ngai ven zui a hlolova zeltang pakhat mi bum thiam ming thangin Delhi Lieutenant Governor hne na le khathon chu TV channel sang-sang le social media platform sang-sang lua khat tu ani ta zo kani alandanin hele kha hi Sukesh Chandra Sekhar hian atan na zel Mandoli zela October ni soma azia Supreme Court ukil Advocate AK Singh kaltlanga Delhi Lieutenant Governor VK Saxena hne na thon nani a Gujarat chiat na le sarkar ta na mual pho theina thil a thlen lai tak le in thlan campaign a sosan lai taka hetia media aron dar chiam hi Aam Aadmi Party lam chuan dot manga BJP malak na ni in anpu Sukesh Chandra Sekhar hian hemi hnu po hian lekhadang ziak zelin
media Aam Aadmi Party ti mual phona na chhuat chhun zom zel ani a BJP tan chatui bera chang chho mek zel kumin kumtir Punjab in thlandon campaign hun po mang to lo tia Kejriwal a thian hlui Aam Aadmi Party din na poa mi tangkai tak Kumar Viswasan Arvind Kejriwal chu India tanga Punjab then than tum thin tu ani tiin chanchin bumi te hma soi chuaka chu National News Channel zonga adar baka eptu party lian tak tak ten Aam Aadmi Party le Arvind Kejriwal ha beinan beran manghal chat kha ania Union Home Minister Amit Shah po in National Investigation Agency NIA te chui chiang turin thu a pe ngala mase vo in thlengin an thil chui chhuah hriat tura om lo baka tu ma in khamilam hoi kha an soi chuak to lo ania heng hi kan rama in thlandona thil thleng thin ani awangin tun Gujarat in thlandona po hian thil dang tam tak po la thlen bel zel tura ngai ani hetiang ani lai hian naktuk November ni som pahni hian Himachal Pradesh a in thlan nei ani dona result chu Gujarat in thlan result puan rualin December ni riata puan ani ang heng state pahni in thlan le December ni li a Delhi municipal in thlan lom tura te hian tute party nge che tha anga tute party in nge sarkar na sia mang ti kan la thlir chho zelanga update nga ya omani chuan update le thin kan tum don ya tunata ni ro chuan heti chin hi ni le report se next video mu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule